Bangkedo non hejang HSLC asat langki undun KVP na school home cre shokse ingkir thipo. Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma West Karbi Anglong DCSI Hemalongan Kapalidam. Corona ke sopen apran kidam joy abang phuapan kipip dam ji alam pen dipu arong sopi hurisai. Kardam pini prantam betalang pandeli sami jilihan sepi non betang tonban arjik tha. Non hejang HSLC asat lang kapang dak ponahut Assam ang kangalong kedo high school home crate hok se bangke sat lang ke tokdon angbong inut taki undona bang kavededa school of hana bangke sorkar pen ing hapon cek popusi pangdak pon. Assam Sarkar pen kedengpon alam rai home crate hok se school laki Kachar district along humni Dhubri along humni Jorhat along humpli Kamrup along ihum Karbi Anglong pen humthom Nagaon pen ihum lapen Dima Hasao along humpho. Bangso alam thelake Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma haflong kahumri damahut COVID-19 kilong atumaphan kedo ke thak addimalong kilang chari damahut se phirangkia thengno ningche tekang. Dima Hasao a district alama bangke niki pudunji alama be sita Assam state along kedoan school angbong pen satlang ang theka be pin school bangke ingkir pon chekpo lapen kangkir chek a school athan bang atumaphan bangke state angbong se direct ponet po. Bangso jok kumani athan bang atuma bangke ahema dungalong chithanlong tahai pusi Minister Sarma pen ningjepon. Dima Hasaor কথাটো কাউন্সিলে ঠিক কৰিব ইয়াতো আমাৰ কবলগীয়া একো নাই কিন্তু অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত যিবিলাক স্কুল পৰে সেইবিলাক স্কুলটো আমি বন্ধ কৰি দিম Halapu Minister Sarma ahin pen Haflong Civil Hospital ahut amethang apran chithon rup lapen ahema reda phan chematha thepin pen COVID akeso kelong atumaphan se kelang a doctor atumaphan Dr. Sarma pen karcho padupon Bangso hot pherang ke thengno kaning je pon atengke COVID akeso kelong atumaphan kelang pon kelang a doctor atumaphan inut along hithi roi se kelang ahem lapen hithi aroi abangke amethang ahemalong se home quarantine padupon po পৰাটো এটো মই নিতান্তই আমাৰ সকলোৰে বাবে সফলতা বুলি কম আজি আমি যিসকল ডক্টৰে প্ৰথম বেটছৰ ডিউটি কৰিছিলে 7 দিন ডিউটি কৰাৰ পিছত তেওঁলোক 7 দিন কোৱাৰেণ্টাইনত যায় ৰিজাল্ট নেগেটিভ হলে ঘূৰি আহে আজি আমি আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্ছ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল ক্লিনিং ষ্টাফ আমি সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছো আৰু আশা কৰিছো যে তেওঁলোকে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে এই যুঁজখন মানৱ সেৱাৰ ধৰ্মেৰে আৰু অধিক নিজক উৎসৰ্গিত Lason se Dima Hasao long COVID akeso ang thekelang japan mate testing aphan Dipu Medical College Hospital along ta longpon lote nini nitham angbong se ang theklong pon po কলেজৰ ল্যাবৰেটৰীটো আজিৰ পৰা ICMR স্বীকৃতি দিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইয়াৰ পৰা এতিয়া শিলচৰ যাব নালাগে ডিফুট গলে হৈ যাব গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাটো আগতকৈ সহজ হ'ব নহলে আগত এটা স্যাম্পল পঠাই ৰিজাল্ট আহোতে 5 দিন 6 দিন ৰখিব লাগে এটা 3 দিনত গোটেই কামখিনি হৈ যাব Haflong pen Suraj Barman Karbi Anglong Live West Karbi Anglong ang kangalong ta COVID-19 na keso kelong aphai bang inquiry ki thampleng therapy keso kelong tang atumaphan keso kelang adim aklong kelang chari jilapen kachiri mek jiaphan pini Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sarma West Karbi Anglong hamrenrong sopi humridam Bangso kahumri damahot Deputy Commissioner Asai Hemalongan Palidam kahumri damahot District Administration lapen Raikom Saikhi atum pen danglok COVID-19 akeso kangdang pen kupuson pen si Radaphan Kapachiri pon thekjima anparta quarantine center along kibi atumaphan mission kelang abar saiki pijelam the thantekang phirangke amayalong kaningche ponatengke pina pena bangke West Karbi Anglong pen sample test bangke DMCH along si Palidam po ICMR এপ্ৰুভ কৰিলে অহা কালিৰ পৰা ওয়েষ্ট কাৰ্বি আলঙৰ টেষ্টৰ স্যাম্পল বিলাকো ডিফুট যাব মই ভাবো যে 7 দিনৰ জায়গাত 2 দিন বা 3 দিনত আমি টেষ্টৰ ৰিজাল্ট পোৱা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন বিলাকৰ ওপৰতো প্ৰেছাৰ HCH along Joint Director Arpu Nini Nitham Angbong Pekponpo Hamren along Civil Hospital ki Kim Kirang England chatlo Lata Kapaprab Japan se pin khatponno
জইণ্ট ডিৰেক্টৰ পোষ্ট ইনচাৰ্জ আছিলে অহা 2 এদিনৰ ভিতৰত ইয়াত জইণ্ট ডিৰেক্টৰ পোষ্টটো ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু বাকি জিলাখনৰ স্বাস্থ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি গঠন কৰি দিম সেই ধৰণে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ তাৰ উপৰিও আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলখনৰ নিৰ্মাণ লেহেমীয়া হৈ আছিলে তাকো সোনকাল কৰাৰ কাৰণে মই আলোচনা কৰি প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ দিছোঁ মই ভাবোঁ যে কৰোনাৰ লগে লগে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ স্বাস্থ্যৰ দিশতো চিভিল হস্পিটেলখন হৈ গ'লে বহুত সহায় হ'ব 6 schedule kaparlo along rimate Karbi Anglong lapan West Karbi Anglong aphan Assamese subject kenang sorabangki avelo. And regarding RMSA at Tirkim, it is not completed till that CM has told me I will require it. Assamese will not be mandatory in Karbi Anglong. Okay, thank you. If district council wants, that's different thing, but not direct. Bangso Kahumri along MP Horan Singh Be CM Tuliram Ronghang MLA Dr. Mansing Rongpi Chitong Donsi RDP Don Hamran Ben Daniel Inghi Karbi Anglong Live Non malomsa dihina mopan bertain ton ponik sina Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Depot Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Depot, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mophe puthar betar jupon thek lona COVID-19 ake sopen apran kiram joy abang phu ki thiarpum madu taki odun hai abang ka vederejok SP amithang amat che odun si munit hejan angbong ka chinghon lopen ahok pet raikom sai khiang thek chapaklang pon
Kedamtang Bhomkuru Arni Karbi Anglong District pen Kichingsi COVID-19 na case open ajok Volong Kamaji Sunpura Arong Amekar Arun Kalita Aprandam nang Juino. Apran kiram jui Arun Kalita ki chiarpum me an ki PG alam pen dipu arong supialong kahurisa yason dokoklo. Athe postmortem adim along pen gari along ki thabdun jia phanta ki odun hayatum avidetlo. La ancha takali postmortem along arpu ke dovek atumta la pen kapang therasa ki claim atumta ki chiarpum ki odha hedera jok aphidu saijok je SP Debojit Diori amethang amat che odun si ki chiarpum gari along thabdunlo. Halapu ki chiarpum ki pip jia lampenta kedamtang urmi arni dipu arong supialong hurisai dokoklo. Ki thiarpum ki chengsi 8 kilo along ponno sitami hadak aradatum chakchi datlo la sophi panbari along anta ponno bonta hadakta ki chakchi dadajok sarsori lapen daldali along anta ponno bonta radatum nahokta chakchi datse towar along thengpi kapak rabdun hai hoi pen police administration atumaphan khamkhedunno aphitu saijokje police administration atum sunpura amethang arong athiri along se Arun Kalita aphan kipip damjaphan chisik ponno SP Debojit Diori amethang apran chinghon hepin pen lapuson kisung ki boya por hot cherap chito dunsi monit hijan angbong ka chinghon lapen ahokpet rai komsai khi klembang ang thek chobaklang pon theka puthak penangan aradatum kachoro pajerpon News report Sarjop Kathar Karbi Anglong Live There BLP School lapen PHE quarter quarantine aboha along pini Haroghat medical abitung atum humri damsi quarantine kedo atum anaphan swab test pen kapang therasai ki claim nam Kedam tangarni namati constituency kaparlo There BLP School pen PHE quarter along kibipon quarantine aboha along pen bangke tham abangphu bibison ingti Bharat ingti lapen Krishna teron atumaphan COVID-19 na keso ki unang theklong therapy palong ni quarantine aboha along ta containment zone biponlo Bangso containment zone along pinila hini quarantine aboha along kedo bomlang atumaphan COVID akeso do ave ang thekapatini jiaphan Haroghat medical abitung atum humri damsi swab test klemponsi quarantine aboha avai kangan kapang therasai tami klemponno Dena rongben Bikram Teron Karbi Anglong Live Pini prime time berta kelopon sekang toniklo domet thakme kardom